Tinapalabas, nagpakabisera dahidon ken gunday, ngem imbes a restaurant tinagturungan da. Iti amyanan tinang iturungan ti kotse kadakwada. Ket iti dayta gundaway, impakita ni hidon akas laawan ti dakes apanggap na kanigunday. Agingga anakadanon day ti disso apangirakadan da kenkwana. Kastaunay ti siddaw ni gunday, gapo iti inaramid ni hidon. Ket kalpasan ang nagpirma ni gunday, iti impapirma ni hidon. Impaimanan ni gunday kada kuliko. Itagagayam, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Kalaleng! Rok atandak dito'y kulig-o. Awanan ka itibain! Ita, may papaskom tinabayagan asakit tinakam puken. Inutin kaagudasan kunday. Kanipos sa lambitan. Taklot! Aniya? Ulitam man timbagam? No talaga mo't laeng anaturat ka. Rok atandak dito'y. Karkaritan ka itirangat ang mano-mano! Aniya? Sa anak amanan, tapno aramidag dayta. Kaya't naasawan dayta. Adinak kabaulan. Lumaban ka iti patas kuliko. Aklew! Pangulo! Ala, yawat mo kanyak tay burrarawi. What, Pangulo? Oh, adto'y Pangulo. Makitam da ito'y aburrarawin kunday. Irunot ko kan kada ito'y. Anya, kunday. Mariknam ka diti sakit. Kasta ti katukad, ti kinaagraraman mo ababae. Gab, maragsakan na iti may nga ubing nga isursuro. Among kaditi ko, nana. Anya? Kaya't nakanumot ti agbalin akas kanyak. Ti agbalin a maestra. Nasayat no kasta ti kunana. Taday tati pagbalinan ng inspirasyon, tapno igad na ti agadal. Kasta ti himbagakan ko, na. Kasta agmati di ubingak, Raquel. Ti agbalin a maestro. Ingad ko tinagadal. Aging ga natungpal ko ti kayat ko apagbalinan. Nga itan, katsikan ti may sa amang isursuro dito'y sinamar. Wen, Raquel. Ala, umay kan, Gab. Nagluto ak iti sidaan itay agsapa. Ado day chay. Inlakaman kan. Ah? Saanan? Kababayan matkan ka? Umay kakit din. Sayang day jay no saan amakan. Sige man langan. Mawawag. Ikandak iti danam. Inumam dagitalwam, gunday. Tawan ti danom ama itednikan ka. Sige, kuliko. Patayon na kon. Tapno na anayan tiragsak mo. Ngam saan kanto ang naragsak iti panagbiyak mo. Gapo iti kinadakas mo. Inagaw mo titakam ko. Ket agin lalaing ka nagbalin a Pangulo. Saanan alimpyo ti panagnak. Gapukan ka. Ngam ita. Kanibusa namon. Mabilbilangan ti panagbiag mo. Asi kapay, kuliko. Gapo iti kinadakas mo. Pulos adi mo marik na tiragsak iti dayti abiyag. May sala ang tiragsak ko kunday. Awan sa bali. No ditipan nakapukaw yukon ni Manayon. Aramidam ti kayat mo. Mapatay na kami man. Ngam iti kaano man. Saan kanto nga agbalik iti biyag? Saan kanto anaragsak iti unos ti panagbiag mo?
Kaasi ka man, Gunday. Agdardaran di kudil mo na sapsaplit. Kasta ti aramidakan ka. Aging gaan di ka magsatan. Hidon, ayan ni Ina. Apay asi ka lang ti simangpat. Ha? Kwa? Apay nga awan pa lang ni Ina. Katrabiin. Simurot ka ni Mr. Garcia. Anya? Dahil tatipod no. Ada nagkinawatan dadwa. Ket simurotan ka ni Mr. Garcia. Anya ti kayat mo asawan. Hidon. Nagmayati pa nagsarsarita dahi ti restaurant. Isa pinanawak pa ida. Tama kaawat akmat. Ngabi di nagsubliak. Nakuna ni Pangulo Gunday. Asumurutan ka ni Mr. Garcia di syudad. Anya? Bayan talatan ni Pangulo. Gapo ta karbangan na tagragsak. Sana bali. Takuna namot ni agsublin to. Anya? Kasla jackpot yan day ta. Hidon. Oray siya. Jackmot patyan, tamar. Anagla si murot ka ni Mr. Garcia. Sa bagay, nataar ngamin ni Mr. Garcia. Kat oray asino a babae, maiayo kan kuha na. Anya? Kan karbangan ni Pangulo Gunday tagragsak. Isa abay antayo latan. Kan may saan naman siguro malipatan ti saguday. Kat amok nga gawid tumot laeng. Ngam sapay la ko ma, tasan nga ipanaw ni Mr. Garcia. Ipanaw nga anya? Tinako na ni Mr. Garcia kanyak. Ang mga lumapandan to di Amerika. Amom ka di? Nakaragragsak ni Pangulo Gunday asimurot ka ni Mr. Garcia. Anya? Dahil tatipod na napasamak tamar. Sige, agpakada akon. Inakon agina na. Ituloy tatagsarita inton bigat. Harukatan nak ditoy. Pangasim. Jak maramid na ita. Dapat madaksanak ka ni Boss Hidon. Hidon. Iso tinang bilin kada kami amang bantaykan ka. Iso nga agtungpal kami. Harukatan nak. Pangasim. Oray bayadan ka iti doble. Iti panang bayad na kan ka. Jak maramid na ita. Kapotad da iti asidag dakulig o kanaklew. Agraman dagiti kakadwa mi pay anad duma. Nasayaat ka tao. Saan ka di? Saan ka kuma apailoyos iti kinagdagas ta? Ah, Rukatan na kuman. Katulungan na ama kaadayo. mabutangak. Jak maramid na ita. Sige, panawan kan. Pangasim. Rukatan na dito. Hidon. Mapanak ijay sinamar ita. Agkabalyo ak amapan. Anya? Sige, inakon. Binilin kon dagiti babaunan diti balay Pangulo. Sige laeng, tamar. Awan ti amo ni tamar iti pudno na pasamak ka ni Pangulo Gunday. Ket pulos, at di nanton mamuan ti kinapudno. Sige, agpainit na pala ang dito'y paraangan. Malta, anak. Ne, ada ni manang mo at tamar, anak. Auntie Linaya, nainbang nagsapam. Kastamot kan ka, tamar. Auntie, ubag man ni Malta. Wan, sigurado, kailiw na kan. Nasayat mat, taymay kayo adagos kakalugaran. Gapot adda tinapatag nga yanunsyok kada kayo. Anya day ka, hidon. Awan ita ni Pangulo Gunday. Agsipod tanapanan ni Jay Syudad. Nupay kasta. Saan ang mabaybay anti sa guday? Gapot adda ti inaramid na kasuratan a pinirmaan na. Asyak itan, di sumublat a Pangulo dito'y saguday. Anya, si kaitan ti Pangulo ti saguday, hidon. Wen, katapno mamati kayo.
Adda dito iti kasuratan. Kaya't mabalin nyo abasahin. Isama nipot itang aldaw. Siyakon ti Pangulo dito sa guday. Kaya't sapay lakuma, tagtultuloy ti panagtitinulong tayo. Tapno at adarumang ay ti saguday. Sige lang. Parigatan nyo day tao. Babaan iti panang saplit yukon kuana. Sige! Agsisinublat kayo amang saplit ken kuana. Laglagipin nyo! At datangdan nyo iti kasta nga ramiden nyo. Iso nga agtungpal kayo! May mayat iti kabakiran, Pangulo. Tapno sigurado nga awan ti makakita kada tayo. Sige, yalis tayo ni Gunday ijay kabakiran. Sige nga rod, Pangulo. Yalis tayo ni Gunday iti kabakiran. Sige kakadwa, rukatan nyo ni Gunday. Ngempungwen nyo latta dagiti imana. Kitenglen nyo anaimbag, tapno saan ang makalibas. Ito yan, kakadwa. May mayat dito ya pangibalingan tayo ko ni Gunday. Sigurado pagbibinggawan dagiti narungsot nga ayop. Uy, Nakleo. Tama ti kunak. Kat iti day ito'y matlang nga kayo. Ipangirakitan tayo kan kuana. Sige, agsubli tayo nga rodan. Ijayan da kulig ko. Ala, entayon. Diya ka mula niya tinaknakan ni Ina. Takal lahat matan asimurot iti agnagan iti Mr. Garcia. Mas dawak iti daytang inaramid ni Pangulo Gunday. Kasla jakpat yan nga aramidan na ti kasta. Uray ni Hidon. Saan nakanumat la apat yan? Ngam ko na ni Hidon. Bayan tayo kanulatan. Taagawid mo't laang. Kan saan tayo ama itit ti pagragsakan ni Ina? Anya? Kasla imposible nga min tamar. Abas talatan simurot iti tao adamo na lang nga makita. No pe kasta. Sapay la ko mga rod. Tanasaya ti kasasaad na. Kan sapay la ko ma. Tagawid mo't lang nga dagos. Wen nga rod, Gab. Amok akailiw na kadayjay. Iso nga agawid mo't la adagos. Wen, Gab. Sapay la ko mataagawid adagos. Tano saan? Kasanon ijay sa guday. Adamot kit din Hidon. Ngam nasaysaya at mutlaang no adda ni Ina. Alangaron, aganat kayo iti dalan nyo. Wan anti, Wen, Auntie. Saan ka kumaamarabyan, Gab? Tikayat ko. Saan ka amasipngetan ijay sa guday? wan anti. Alangarodan, ingkayon. Tapno makasubli ka mutla dagos. Wan anti. O sige, Auntie Linaya. Ingkamin. Umayak tumanan inton Sabado. Wan, tamar. Nakalukat ti sinamar para ken ka. Gab, uminom ka pa iti gatas. Kan mangan ka pa iti tinapay. Sakbay nga agpasinamar ka. O sige, patgan ka, tamar. No adda ko man ni Ina. Nalabit ang nagluto iti paborito ka tinapay. Anta ka mo't gayam dito eh. Gab. Naimbag nga oras mo, Hidon. Sige. Mabit lang, Hidon. Inak mangisagana iti gatas kan tinapay para kan ka. O sige, tamar. Katagyaman hak. Diyak kaya ti kadam dito sa guday, Gab. Ha? Amok nga dan nagkinawatan nyo. Kat maaklon ko dayta. Ngem diyak kayat nga umay ka dito sa guday. Anya? Iti ka nito makita ka pa dito sa guday. Amangan no anya pa iti maaramit kuwan ka. Naliday day tatuktokaram iti kalalang mo ah. Gaputan na lidayak, ama. Apay anak ko. Kaguran ni Hidon ti panangitulod ko kini tamar ije sa guday. Anya? Pinangtaan nak. Ano makita nak pa ije sa guday? Dakas ti mapasamag kanyak. Anya matan. Day tatiga po na. Ajak kayat ti umadak ije sa guday. Numabalin. Tadyak kayat nga dadi mi pagkinaawatan kin Hidon.
Anak ko, Mabainak pa yan kini Tamar. Isulatan ti sumarsarongkar kanyak dito'y sinamar. amo ka din ni Tamar dayta panang pangtanihidon kan ka. Jakon imbaga, ama. Jaklatan ibagbaga. Gapo tajak kayat nga adda di da pagkinaawatan. Gapo kanyak. Ka, Dakdakes ti mapasamak. No agraman ni Tamar. Mairaman iti saan mi apagkinaawatan kinihidon. alang harot. Agan ang nagkaakanayon kinihidon. Di mo itulok nga adadakes nga ramidan na kan ka. Wen ama, Agimun kan kanihidon. Iso anas kanya agan nagkaakanayon kan kuana. wen, ama, Alang harot. Panawan kan dito'y paraangan. Tagluto akon. Agin nagawin tisipngat kan lawag. sige. Umanag ta nama. Tulungan kan nga gluto. Sige nga rod, anak ko. Pangulo kulig o. Naglusdoyan ni Gunday iti nakairakadan na. Agasong na ngamin, tasaan na nangnangan, ken iminom. Sagat na parigat iti saplit. Bayam lang. Nagsatan samat ten Pangulo. Da kayo alimanan laki kakadwami. Agbati kayo ditoy. Nasken agudasan nyo pa'y day tabalod tayo ababai. Sakbay, apanawan nyo. Kit di kayag danag. Agtungpal ni Hidon, itiing karina ka na kayo atangdan nyo. Kit di kayag danag, tayo bagak anayunan na pa'y. Agsubli kami ni Jess Aguday. Ngem intong bigat. Agsasarak kayon to kada Hidon. Taitid na ti udi na kada kayo. Ket kasing karik, nayunan nanto ti itid na kada kayo. Makamu kayon, iti aramidan nyo iti bangkay da ita babae. Basta'y pasigurado yung nagsatanan, sakbaya panawan nyo. Nunaskin nga itanim nyo, aramidan nyo. Anya, ti agur-uray agasat ni Gunday. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Kalaling!